Together, growing in faith, changing communities. Angasibusisa sonke ukuze sibe isibusiso
sibaphe impilo abanye abantu, singathunazi igama lomunye umuntu ngoba thina sibizelwe ukwelapha nokuphilisa abanye abantu. Sizwile-ke ezwini likaNkulunkulu ukuthi namanzi anika impilo, aphinde anike impilo izithelo ukuze lezo zithelo zibe yikhambi lokuphilisa abanye abantu. Ngiyabona ngithi njengoba siyelisele ingcwele sizophiwa ukuphila njengabantu namasakramente ayingcwele. Uma ngabe sesithole ukuphila thina siba yikhambi eliphilisa abanye abantu. Bangaki abantu abaphilayo ngezenzo zami nezenzo zakho na? Bangaki abantu abaphilayo ngezinkulumo zami nezinkulumo zakho na? Ngiyabona ukuthi sicela uNkulunkulu ukuba asiphe isibusiso, asiphe amagasiya, asiphe izitakameliso ukuze nathi sibe isibusiso, silethe ukuphila kwabanye abantu. Uthi-ke uPawulos oqhubekayo anazi yini ukuthi nonke njengebandla nilithempeli likaNkulunkulu. Ithempeli likaNkulunkulu-ke ilapho umoya oqwelileyo, umoya kaNkulunkulu uhlala khona. Bathandekayo uKristu, siyazi ukuthi mhlazane samukela isakramente lokubhaphathiso, samukela umoya kaNkulunkulu, ngisho samukela umoya oqwelileyo, umoya kaJesu Kristu. Saphinda futhi saqiniswa kulona leli bandla, samukela umoya kaNkulunkulu nezipho zikaNkulunkulu. Ingakho-ke namhlanje ethi uPawulos, yebo njengabantu bakaNkulunkulu njengebandla uNkulunkulu phakathi kwethu, umoya kaNkulunkulu phakathi kwethu, kodwa uthi yazini ukuthi nemizimba yethu ilithempeli likaNkulunkulu. Kulelo thempeli likaNkulunkulu yilapho kuhlala khona umoya kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi kusho ukuthi mina nawe singenwe umoya kaNkulunkulu. Sezwana, mina nawe singenwe umoya kaJesu Kristu, umoya oqwelileyo, iwona osibula. Usengathi-ke namhlanje ngokuPawulos oqwelileyo esikhumbuza ukuthi thina siyithempeli likaNkulunkulu, singahlonipha leli thempeli likaNkulunkulu. Sazi ukuthi uNkulunkulu ukuthatha okuqwelileyo, uNkulunkulu Yise, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu oqwelileyo, uNkulunkulu munye ukhona phakathi kwethu njengebandla, ukhona futhi emizimbeni yethu. Ngani ngoba thina singamaKristu, thina singenwe umoya kaNkulunkulu, umoya wokuthunjwa njengezithunywa zikaNkulunkulu. Asibongele uNkulunkulu namhlanje ngomoya wakhe okhona kithina. Thina kuJesu namhlanje ababengena ethempelini ebona ukuthi hayi sekukhona abangasalenzi ithempeli likaNkulunkulu kube indawo yokudumisa uNkulunkulu, indawo yokubonga uNkulunkulu, indawo yokukhonza uNkulunkulu, indawo yokukhuleka nokuthandaza uNkulunkulu, kodwa sebeyenze indawo yokuthengiselana izwila lethu. Uthi-ke uJesu, uthukuthele uJesu, uthukuthele ukuhleke lokhu ngoba uthukuthela okwakhayo, lokhu esikubiza nge-righteous anger. Uma ngabe uJesu-ke esebatshela ukuthi hayi yindlu kaNkulunkulu lena, yindlu kaBaba lena, yindawo yokukhuleka. Sengathi-ke namhlanje uNkulunkulu akasiza kakhulu abahle, asikhumbuze ukuthi ngaso sonke isikhathi asize ekumiseni elingcwele, size enkonzweni yokubonga, size enkonzweni yokudumisa, sizothandaza, sizokhuleka kuNkulunkulu ukuze masiphume ekumiseni kaNkulunkulu siphume nezibusiso, nezihlakabeliso namagasiya. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umuntu angene enkonzweni kaNkulunkulu emiseni, kodwa uthola ukuthi isikhumbu sakhe yebo sikhona emiseni, kodwa umoya wakhe, umphefumulo wakhe, inhliziyo yakhe ikwenye indawo. Ingakho-ke namhlanje uNkulunkulu uma ngabe usemiseni elingcwele, sigubha leli sakramente elihle kangaka, uNkulunkulu efisa ukusibusisa, kumele sibe khona ngoba indawo yokuthandaza,
simisele uJesu, ukuhlonipha amasakramente ebandla, ukuhlonipha ibandla lethu, ukuhlonipha isonto lethu, ukuhlonipha ukubona kukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukhona emisini. Sengathi-ke lethu isekelo uJesu akhuluma ngayo, nami nawe singaba nayo ngoba uJesu kashaya nje, kanti ngokunentshisekelo uyamthanda uNkulunkulu, uyayithanda indawo yokukhoza, uyafisa ukudumisa uNkulunkulu. Ingabe thina yabona bonke abantu sizela manje uzodumisa uNkulunkulu, uzothi-ke wena njengoba siyilapha namhlanje sizodumisa uNkulunkulu, sizobonga uNkulunkulu ngezinhliziyo zethu zonke, nangezinqondo zethu zonke, nangemphefumulo yethu yonke. Osengathi uNkulunkulu angasipha konke esikudinga ngoba vele sikwele sithwala enhlobonhlobo, kodwa ngokukhonza uNkulunkulu ngeqiniso uNkulunkulu uzosihlahlanisa, uzosibusisa, uzosipha amagasiya. Sengathi-ke namhlanje kuleli misa ligcwele siyakhumbula ukuthi lamanzi kukhulunywa ngawo aqhamuka kuleli thempeli ilamasakramente esiwagubhayo, iwona lawa asipha usindiso, iwona lawa asipha impilo, iwona lawa asikhulumisayo, asiphilise ngoba uNkulunkulu esikhonzayo, uNkulunkulu osiphilisayo, uNkulunkulu osisindisayo. Sikhumbule ukuthi le mizimba yethu emihle kangaka esiphiwe uNkulunkulu ilithempeli likaNkulunkulu, umoya oqotho ukhona thina size singamdumazi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, sivume ukukhona kukaNkulunkulu, simkhonze uNkulunkulu uma ngabe sinako ubuthakathaka bezinhliziyo zethu, wakhona ubuthakathaka ezinhliziyweni zethu, simcele uNkulunkulu sizehlise, sisho sithi Nkosi, sibuthakathaka, singabantu, siyazehlisa, sicela ukuthethelelwa, singeze, usihlanze, usenze sifanele. Asimceleke uNkulunkulu ukuthi aze angasemuki umoya wakhe oyingcwele, uqhubeke nokusebenzisa kuba ngiyazi ukuthi njengoba lisebenza nje ebandleni lamakhaya, lisebenza kahle kangaka, ngokusiphandla, lihlabela kahle kangaka, likhoza kahle kangaka, ingoba nifunzelelwe umoya kaNkulunkulu, umoya kaJesu Kristu, umoya kaNkulunkulu. Siyambongani uNkulunkulu. Sengathi-ke lendlu eyingcwele, ithempeli likaNkulunkulu, intaba engcwele, ebukhoneni bukaNkulunkulu, singakhumbula ukuthi size lapha ukuzodumisa uNkulunkulu, ukuzobonga uNkulunkulu, nokuzokhuleka, nokuthandaza ngoba uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko yethu. Yebo, futhi imiphendula ngesikhathi sakhe nangendlela yakhe. Thina nje kumele simlinge uNkulunkulu masikhuleka, sithi Nkosi, ngoba ezakhe izindlela akusizona izindlela zethu, ngoba yakhe imicabango akusiyona yethu imicabango. Sesikhulekile silinde wena Nkulunkulu, siphe isibusiso. Sengathi-ke abantu amahle uNkulunkulu angasipha impilo, nathi siphe abanye abantu impilo. Sengathi sobandla sihlahlanisa, nathi sihlahlanise abanye abantu. Osengathi uNkulunkulu angasiphilisa, nathi siphilise abanye abantu. Size singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ubalulekile njengoba esho uJesu ukuthi indlu kaNkulunkulu le indawo yokukhuleka, ukuze izinto zethu zihambe kahle ngoba sinqoba uNkulunkulu njengamaKhatholika, sinqoba umthandazo njengabantu bakaNkulunkulu.